أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharu rajaba minya hijra sankalo wolon fulanna bi sunyo mugani kelenna miladin nasaraw ka jate ba fulani muga ani duru sankalo folo bi sunye ofana mugani kelenna ambe dawda bu masjid raja wambo kono darasu bil hafiz an-nawawi aka kitabu kono riyadu salihin bonda minna ko jahadu wajibili foli ani fasamancha mimbala kasoli ala kasira la jahadu la ube ka wula fela doke jahadu la fasamancha mimbola. muallifu waye aya damado fo ambe aye aya munun fo aya folo ambode ka tawsiri kono deresu temene anye dokala bi kuma beta yoro juma abeta yoro mi amma kala murabbi ajja wa jalla fasma'u ilayhi. Ibn Shami rahimahullah ako alaka kuma aye lamlike katama masamin kabbo na kurutalendo wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa alamu anna allaha ma'al muttaqin. aye kuna lako silamu aye mushriku bekele komi mushriku fana nulu ba aw bekele chogomi akado ko ala be fara ala nya sernya bagadeka kama yuqatilunakum ni ala ko kama yuqatilunakum fihi tahridu yani lil insani bi fitratihi la suli de benina hadamade iyere ka hadamade ya danchogo yere folo ala yillasu ika jugu kelelila da'ana min al-islam min islamihi anka hadamade ka islamen yere toy qatiluhum kama yuqatilunakum kafata yani asaru li anfusikum ala al-aqall ay kafiru kele komi ulube aw bekele chogo aw fana ku bekele aye ewa dimi aw yereye akera chogo kono hari ne ama dimi islamiya aye dimi aw yere koni parce que ulu ya aw bekele aw fana ka dimi aw yereye adogo yara chogo akera chogo aw fana ka dimi hari aw yereye aka keleke bi qati najri an haja din aw al-islam anka dina nyere la jali toye anka silamiya nyere toye nunu nye aw bekele afana ka dimi aw yere ya fana ku kele har silamiya yere ni dina yere ka toye walakin mal asafi al amru bil aks me kafara dimi ka ko go o contre de la bal innahu mal asafi
كفر دمك فنا وربما يسجع بعض الناس أعداء الإسلام على قتال المسلمين بل هذا ما دون دوبي وبسلاميات جغو وبو لسو يرد كوبلا سلامو كليلا وبك سلاميات جغو لسو يرد كوراجو دوما يرد كفرنا كتا سلامو كليلا يرما انظروا إلى الإيمالات التي ملئت بها الدنيا في بلادنا ننكما أكمنا أكجمنا كابن سمير رحمه الله يادو عليه سعودي أنكاي أكو إيكا الله جلك كتا بارك دوما كولوك الدغو كوية ولوك جمنا ويدغو فا بارك دونا بارك دمونو يكافروه يمكن أن يكون 80% منهم كفارا كو يجيا فبارك دونا كولوكا دغوفا بارك دونا بارك دمونو بمغو بولونو ببارك كمي يباسر بيشغي أبي كافري كمي يباسر بيشغي أبي كافري والباغون مسلمون أطود إسلاموية ما توفر المسلمين في بلاد الإسلامية الفقيرة كافرس سلاما فانتان چامان دبي سلاما چامان دبي سلاما جمانا منون فانتان سلاما چامان دبي من ني أما كوبي بارلا نا كنكتا بارلا التي يقجوها النصارى من كل وجه silama fantan jamana chama de be nin nasaraw bake fu kele ni fambe fatajidul muwattina al muwattina la yahummuhu illa yunha amaluhu me basuru jamana de uka hammite foye foale kam mogosoro doro mimba ka barake ka ba wa yaqulu lahu shaytan شيطاني با فواي فنا إن الكافر أحسن في العمل من المسلم شيطاني با فواي فنا كو كافرين نياتا إكبارا لالد ببارا نيكتم سلامك والمسلم يقول كو بسك نية سلامتا إكبارا لكوا بافو أجهب أصلي أصوم رمضان أهج أأتمر كو بسك نية سلامتا إكبارا لا ko abafo mbeta salli abafo nebe sungalo su abafo mbeta hiju yorola abafo mbeta limuraw yorola wayere e kabara jole ne tewewa shaytan be nindo fuye amal kafirun fadaiman yastaqillu shaytan ba fo me kafirin ko ni niyota bada bi kabara dela bara bilato tala shaytan be nin fo mo doye en bal mo sungalo na to teyni abe hari jamana en kono don be musam mununta musambara kila mununta kubiru kabara la minti mununte su kopsi ame ni islamata kabila ikabara la ikaso joli la ku ubesu ube ukamisiri la takacha ko ikabara be tarade do be kafri de takabila barala ayerebe dumuni tobe kadama fana abe tay songo dama fana ube abe tay dama fana ado yere sigreti mi haramu yere no besa ka sigreti songo dama eko islamai silama dembe abe bara nyini la pura ka bara soro aka sara aka sum musaka ka noyaka aka suntige ka noyaka ma bo toy aba kafiri de ta kabira ka barala ko kafiru nunu ko dana be ulude ka teme silama ka ko ulude bi ka bara nye ka teme silama ka ko parce que silama na ma fumbeta salli aba fumbe sungalo sude aba fumbeta hijo aba fumbeta alimurala men ne kafiru ko ne tobe ka bara de la kudai fayujayyiru lahu shaytanun su'a amalihi shaytan benin tigila mo aba ka bara jugu masiranye koro liyatruka ikhwanahu almuslimina pour aka balima silama utoy wayati bihaula likafarati min ajli khutami dunya abena nin kafiru ye jiya min ye jiya logo ani jiya na folo o kosodoro jiya na folo kosodoro bena ni kafiru ye faman ayna lana taqaddum aw islamu betanye togodi ninna
silamo betanye fe ubetanye chogodi ni naka silamo to ni la halala wa min ayni lana an nuqatila fi sabilillah wa li amru hakaja aw silamo besika keleke alaka siralla chogodi ka ko to ni chogola wal insanu hadama de yaqra hadhihi al ayat hadama dembeni ayaw kala wa yaqulu subhanallah abafu saniya bi alai hadhihi unjilat ala khairina aw unjilat alaina ni hadama den yire ni aya sugu kara qur'ana kuno yire bafu subhanallah yala ni aya jigna anta naude ka ube aya nunun jigna ndeka ya anni ka annaha la tuharriku al mashaa'ira lanyina bikum ni aya utahari hadama don kasomi ata lamaga wa ka'annaha laysat bi kalami rabbil alamin abikum ni ayun alaka kuma wirete dan fiun tigi alaka kuma abikum alaka kuma wirete wala yahtammu al muslimuna bihaja had silamu te hammini niye kullu yawmi yaqra'unaha don wodo fana ube qur'ana yubakala wama jalika kafaruka la tuharriku fihim sakina fin da atake ka foi lamaga fin ma kunne sunte fin sabatile sinte na bake kallamaga mana ubake ka qur'ana kala don wodo me qur'ana tun lamaga kubo chogola qala ta'ala lakum masamin qur'ata lendo kutiba alaykumul qital akunni alaye keleka au ka fardai kutiba man alladhi katabahu Allah jalla wa ala dunya keleke fardaye ala masamin ka bakorta lendu wa kutiba bi mana furda kutiba lanyini de fardali kutiba alaykum siyam alaykum farda ko na ayat do kono kutiba alaykum qital alaykum farda yauka kulluha mafrudatu alayna nunum beye farda de ya anka kutiba alaykum alqital wa huwa kurhu lakum alaye kele kauka fardai me au te kele fanafe tekirahunahu lakinnahu khairu abe kele ko jihadu ala kasira labo ko me wode yawma herai wa san takirahu shay'a wa huwa khairu lakum hada madem bese ka fendo ko ka soro ode ma herai walau karahtumuhu fa huwa khairu ma huwa al khairu harin na yekele ko kele de ya auma herai aka herai ro jumaye wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurja'un alako akana mugo miride mugo munum be sa ala kasira la jihadula akana miri ka jatemina ko suude de unyana malendo utigi ala fe kaburu kono uba fo nyana mali mi hayatun barjaqiya nyana mali mi ani jiya nyana mo ya chogo inte kelenye ani lagara nyana mo ya chogo infana te kelenye nyana mo ya mimbe jiya nyana mo ya ni lagara nyana mo ya ni nyogonche shedu su nyana malendo ka kabru kuno chogo la alafe yurjaquna ala bu garjage fana farihina bima atahumullahu min fadlihi ubenni sonja ala ya fasamanta munduma lagar ubenni sonja nai wastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim ubenyu ni sonja ni mogoye fana mogo munu mashe uluma fulo mana ni sedi su munu sara ala kasirala ulu yenema mi sorunye lagara ubenni sonja da anyam bani mo munun tanko fe nu fana be jahadula nu fana sara jahadu kono ja ufana bena ni nema de soroya ubenyu ni sonja no e min qalfihim ikam mo munun bu kofe alla khawfu alaihim wala hum yahjanun uba fanyan kam mo munun tan kofe nu be jihadula ja nu sara jihadu siraka ja nu nana la garaya siranya tukaya ja dusukasi tukaya yastabsiruna bi ni'mati min Allah ubenyu ni sonja fanani nema mi pasamantia mi bora ala fe ka kuye wa anna Allah la yudiyu ajra almu'minin uba fo nyogo nyefana ka fo ja ala te mu'mini ka sarachiya haja khairun adim awan nimbe jahadula
ni ala ko jihadu la aw bɛ se ka fɛn dɔ kɔ n'a ko kɛlɛ la aw bɛ se ka kɛlɛ a bɛ kɛlɛ kɔ mais kɛlɛ de aw ma hɛrɛ ye ewa kɛlɛ hɛrɛ yɔrɔ fɔlɔ hajan ghayru azim seedi su minnu ka lahala fɔra sisan nin ye hɛrɛba de wa kama sayati inshallah fil ayati salisati komi n'a bɛna cogo min aya sabanan la aya sabanan juma o bɛna ɲɛfɛ inna allaha astara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ألاكو على المؤمنون أيون نيو أنو كان فلوسا وبلو كافو أرجان بوه يقاتلون في سبيل الله وبكلك على كسر الله فيقتلون ويقتلون ولو بكافر فكافر دو كافر بولو فنفق وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن نيني لاهدو بنيل نيني تنيال لاهدو دي علاقة لاهدو سبيلن بتوراة كنو أبي إنجيل كنو أبي قرآن كنو ومن أوفى بأهده من الله جم بشكك اللاهدو دفك ألبو فاستبشروا ببيكم أيها مؤمنون أي النسون جانا كفيري الذي باياتم به fere min ni ala yawo fere nyogonyani min yayin ni sonjanaye wajalika huwa al-fawzul azim o de saray sara min kabbu ko sobe ni ayat tawsir bin nyofi amba prepare latine anta ayyuha al-muslim silama ija qatalita wa jurhita ni keleke i jogira wasusuhiditan i shedu sura unzuru anna wa'adaka salim an unzuru أظن أن أدوك سالم مؤمن ني أي كلك إفقرا وبي إجوجرا أي كلك إجوجرا وبي إفقرا يالا إكا جيلا إجوجين فنا كيسيلين دوا يالا إجوجين فنا أفنا لانكولون دبي بوالاوا أي ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تلامون فإنهم يلامون كما تلامون ألا يموفو أقوى كان الله جغون نونو نيني مغون نونو نيني كوكل أكن الله فو على ده نا يسرو أو يه دمي سرو أو يه أو جولين سرو أو جوغرا فإنهم يلامون كما تلامون أكا جغون فنا وفنا بجوغين وفنا بدمي سرو كومي دمي أو يه دمي سرو جوغمي هذا الجرح الذي جرحته كما جرح أدوك إفلك جوغي تشوغمي جهادولا إجوغيرا إيكا جوغين فنا بجوغي وتشوغو دلاي فنا بو جوغيو وكلاكما يعلم أفلا بجوغلي جولين ديمي أفلا ببوسرو إسلاما جهادو يجوغلي من انتلا ديمي باسرو i jugu kafirin ale fana jogili munu nya soro jahadu la abu dimu soro ne difference bani nyokonje e jogina le jogina abbe ye kelenye jogili ni dimila me kowre be e kawsa i jugu ye wala walakin wa yajma wa tarjuna min allahi ma la yarjun e silama be nema do jigi alafe o nema nyogona jigini te kafirin bolo abe jogira de dimi be aw be kade mais ebe fenjigi ala fe alete minji donc kawsa jonye sisa ede kawsa lianna haula li kuffara laysa lahum illa an-nar parce que nin kafirun fule nulu sara jihadu kene ko lo sara kelela fonte ulu ye jannabata sumate amma anta me e mu'mini fa narju min allahi manajila suhadai shedi sun jigi yoro ambo jigi mais ni kafiri sara kafiri yala kafiri koni foyi taye ni jahannama wata sumate mais e mu'mini amba jigi ni e sara jahadu shiraka idusun kalasile amba jigi shedi sun jigi yoro ala bi jigi wa tarjuna min allahi ma la yarjuna aw be fendo jigi ala fe ulute min jigi walamma qama abu sufyana qabla an yuslima fi yawmi uhud tumama abu sufyan wulila kajo sana ka silamiya o kera hudi kele
Abu Sufyan Islamia ay Islamia ke hijira san segina de fatihu Makka me hudi kele waya sura Islamia tumami hudi kele ala ye mu'minu la jarabi kafiru ye mugobi wolon fula fagula o kele waya sura Abu Sufyan Islamia awulila kajo yaqula ko yawmu bi yawmi badri wal harabu sijalu ako mu'minu ma ako bi donye badri don saray kele ye jurufile doni ni aboli de mana wakati dola kele na diayila dola na goyila abe ko ni ka jurufile be bolo ni be jugo kolon kono wakati dola shen dola jurufile mbe fajila fale mbe bo shen dola fanani jite bo Abu Sufyan yen kuma de fo mu'minu ye badri e udi kelega wa yaqulu ayafu ya anni yaftaghiru ayafu ni ka waso mu'minu la antum fi badri qalabutumuna wa ana qalabunakum akalla nyine munye ka waso mu'minu la badri don aw shera amma bi an fana shera awma fama ja qala al muslimun silamu yemufo qala la sawa silamu ko anka don nunun te keleje badri don ani bi hudi don nunun te keleje de qatlana fil jannati wa qatlakum fin nar kelen nunun te kele don te keleje de an kam mo munun sara wulu gari janna aw kam mo munun sara badru be tasma kono don te keleje de an kam mo munun sara hudi bi wulu gari janna kono aw kam mo be tasuma kono farqun ajim difference babe nununche fal qitalu nakrahu wa yakrahu al adu kelefule an silamu be keleko dugu fana be keleko lakin hunaka farqu ajim me difference babe an juguche difference ba بينما إذا قتل الواحد منا أو منهم أو جره الواحد منا أو منهم نمو كلن سارة أو نأوب أولولا أوب نمو كلن جوجنا أو نأوب أولولا مغو ساتان نونو أني مغو جوجلن نونو كلون تده فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد جهاد لأنفس وجهاد الأعداء دون سمينكو رحمه الله ويدعو كي ko ambe ala dele ala ka jihadu drapo jo jihadu sugu juma nin jihadu dugu jihadu ambe ala dele nin jihadu drapo dugu jihadu drapo ala ka jo وأن يهدي أولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله جاهرا وباطنا أم على الدليل أكسلام جمنا نيمو أكسلام جمنا نيمو كندا وكدين جو كنما أن يكونون لا وأن يؤجه من السرور أم أن ينألفه أكسلام نيمو أكو كسي تورو بهما وأن يؤجهم من البتانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعهم أم بانين ألفه أكسلامو نيمو أكو كسي جينيغون جغما منك جينيغون يبو تورو دي أتو نفا إنه على كل شيء قدير على بسفين بلا دونك نيني على آية فلو وستوسيري وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى انفروا خفافا وشغالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إلى آخر الآية. أسره ساق المؤلف لحافظ النووي رحمه الله آيات من الجهاد منها ما شاغ ومنها ما يلحق إن شاء الله. مؤلف نووي رحمه الله آية ودو سما جهاد كولا آية أدو سمنا أن يولو فوتمنا أدو بنا ni Allah sunna. فمن ذلك قوله تعالى كتب عليكم القتال أبولا ni ala ko masamin kortale ni ala yekire ka ka fardai wa qad sabaqa annahu wajibu ala almuslimin an yuqatilu ada Allah an ya fokateme an ko wajibu lendo silamu ka uka ala ka jugu kele wa adaahum an ulu yere ka jugu jon min alyahudi wan nasara wal mushrikina وسويين وغيرهم يهوديو نصارو مشركون أني سويين كافر بوليتيسي كافر منو بافو يري كدينا كوني جيا مرالكو أبي كافو جيا كمرا يري دينا كو كنا يالا سويين أني ولونا نيغونا كل من ليس بمسلم فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله العليا كما سرنا درو مغو تسلام دي الواجب لهم بسلاموك وكا أولوكله فو ألاك كما بسام في الأسر وذلك إما بإسلام هؤلاء إما ننكافر منون تسلامي وكسلاميا وإما أن يوجلوا الججة أن يدي وهم شاكرون وبوكان نسوم دي سلامو منو كبولوي ودغي عليه. نحن لا نكرههم على الإسلام أنفل السلامو أنت كافر كربكو كسلام دي. لا نقول لا بد أن تسلموا أنت فوق جاكوا فوق كافر بك سلام دي أي سلاميا سريا منانو يقوي ولكن نقول لا بد أن يكون الإسلام هو جاهر سلاميا يجهدو يركي سريا يموني سلاميا ما جهدو كسريا كو كافر بك فغاوغا بك سلاما جهدو ما كسريا نويهم جهدو كيرا سريا دي فو سلاميا دي كبانجي كدينا بسامفلا سروادي دي كبيمرا جهدو يكون يوم دي ni konte silama yere min beto silamu kam marala ben ni songo da aw manti karbay ka silamiya silamiya ka ke koyede komin bangele no abe fembe samfe jadu koroyede silamiya de ka ke fembe samfe afe jiya fembe ka ke aduguma jadu kunyode jadu konte ko ka kafiriya bo jiya kono koy ay fa imma an tuslimu wa hayyakumullah amba fu kafiru yer imma ka silamu ya naw silamu wa hayyakumullah ala kawnyana maya wa imma tabqu ala dinikum ube ana toka dinaka walakin utul jiyatan yaddi wa hum saghiruna me akanni songo di silamu ma wudo yale fa ina abaw la islama wala jiyatan wajaba alaina qitaluhum min kafiru banasisa anti islamiya أنت نسمو دي أوما وكاكلي واجب السلام وكاسيسا
ولكن يجب قبل قتالهم أن نؤد ما استطعنا من قوة مسان أنك ولي كامبو كله نو كله واجب رانكا مسان أنك ولي كامبو كله أواجب لهم بأنك فنا فنا من بنانك لبنك أكاسر لبن بامبولو لبن تقو يفلا بلوسين بوفو القوة بنا فرام فانسانيه ni alako wa iddu lahum ma satatu min quwwati akasura anya labbe kafanga do bila kafirunye wal quwwatu nawani fanga min be labbe silamo kanka labbe min ke kafanga min nyini ka bila kafirunye sanan ku kele jogo ya fuladiro quwwatu manawiyatun wa quwwatu madiyatun fanga min nye mana fangaye ani fanga minye fanga mimbeye na be keneka alquwwatu almanawiyatu mana fanga yemunye hiya aliman mbalmo ni islamu ko anka kafiru kele fanga mana malema limani ya yere dafale abel islamu bolo sisa donc quwwatu almanawiyya be قوة المعنوية من يفعل الإيمانية الإيمان بالله والأمل صالح قبل أن نبدأ بالجهاد أنك الإيمان على يفعل أن بارن ما كسر سلامو بلو فلو سننك جارو دامنا دي سننك جارو دامنا دي مالمو ودي أتندل لك فونكو عبد الله بن حميدي سعودية كمفتي باب دودو ako Umar ibn Khattab tilela shebaw ni furushew kelela kiden ka shebaw furusha wakati na be komi ni ba fo irisibe jinya kono to ko misisa kele ubese kelela kele mina bubulo kele chebubulo be kele do keme san keme jato de jiabo bolo be marala me sebon yu kele damina furushun ka dugumi nu ya mina nu kan masaket bitara dugumina ube keleke nu surunyanama abo bila kata akajja mana kofe dugu dola nu ye keleke nu surunyanama abeta kofe awati ya konona filila ayelle trichi kadi domo ya soro shini fana ye jamana baye ka letri ci doma ko akata akadi shini masakema ko shini masake ka le demede ko aleni jamakulu fitini de be nyogona ko me ubake kaka jamana bemina lela doni kata shini masake ye letri kala jatigira minni letri nana ko anka nyogoge udonna sokono akonye letri kala ako furusew nye minke marala sanke me jatu dero jama kulu fitini kasoro ubale kele kaka jamana bemina lakata mo famude nin jama kulu fitini mankutunya ibu ka mankutu dowa ako mankutunya de ako nin jama kulu fitini la gara kadu ye kateme jiyanka la gara de kadu ye kateme jiyanka saya kadu ye kateme nyanama yaka bato wakati dobu bolo fana fule nin kelela de me bato chogo dobu bolo na wakati sera ubebe ke arande kelembe temenye ubebe onofo be salli aku yala nu ye mugo min kele ube min nyini fe niyo oke ube fe ngore nyini fe wa ko ayide ube silamiya inde nyini fe niyo ke dori makoti kan na fulole makoti ka fuila a kombe min fuye ta ikafo furise on kam masake ko anin nunum beseka abeseka ko minyira nunu nube be ukabbe ifule kam mo munum mankuto fo har nu yu unyeshi kuluma ubesala mo tese nunu na de wal masilama be keleke chogodi limaniyate alanya siranyate baranyumate la benni kuwa folo ninde o teyere folo Saad ibn Abi Waqas o fana yu marutile u ye furuse unkele
fo u sera u ka kabutali ma u ka kabutali mɔgɔ u ye baton ta u donna u ka dugu kɔnɔ baji de bɛ sɛbaw ni u cɛ u donne u ye baton ci ka pɔn kari pour ciiden ka sɛbaw kana sira sɔrɔ kana olu sɛgɛrɛ u ka dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ Saadu bun Abi Waqasi de kɛlɛ ɲɛma a ko Sulemani Farasi ma ko na a ko ne korona filila de a ko anw ye ninnu kɛ u ye baton ta u donna dugu kɔnɔ baji b'an n'u cɛ u ye bato ci u ye wa pɔnw ci anw bɛ ninnu sɔrɔ cogo di Sulemani Farasi ko bon a ko n to yen n bɛ kɛlɛbɔlɔ n b'u sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ ala ɲɛ siranya bɛɛ nin moyen b'an bolo mais n'a y'a sɔrɔ ala ɲɛ siranya tɛ a moyen t'an bolo dɛ ciden ka sɛbɛnw kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u jiginna u tɛ jigin ɲɔgɔn kan groupe dɔ bɛ jigin yan fɛ groupe dɔ bɛ jigin yan fɛ groupe dɔ bɛ jigin yan fɛ a ye tile 3 kɛ su kɔnɔna na a bɛ taa dɔw sɛgɛsɛgɛ tile kɔnɔna la a bɛ taa dɔw sɛgɛsɛgɛ tile 3 dafalen a nana awa a ko Saadu bun Abi Waqasi ma ko nin moyen b'an bolo n ye ciden ka sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ n ye ala ɲɛ siranya sɔrɔ u bolo ruhubanu fi layli wa furusanu fi nahari sufela la batokɛlaw n'i ma min sɔrɔ kuranna kalan na i b'o sɔrɔ jikiru la ou bien i bɛ dɔ sɔrɔ salli la tilefina fana la n'i taara minnu fɛ n'i ma min sɔrɔ n'a b'a ka so labɛnni na i bɛ dɔ sɔrɔ a b'a ka biɲɛkala labɛn ou bien i bɛ dɔ sɔrɔ a b'a ka bamuru labɛn sufela la alabatolaw tilefela la kɛlɛkɛlaw a moyen b'an bolo jama fara ɲɔgɔn kan awa Saadu bun Abi Waqasi ko a ye kɛlɛbolo bɛɛ wala bɛɛ kana u bɛɛ nana a ko bɛɛ ka jɔ aran a ka ɲɛsi baji ma n bɛ bisimilayi fɔ ka kabaru kɛ siɲɛ 3 ni siɲɛ 3nan dafara n bɛ ka tile baji n'an ka don a kɔnɔ Musa ka mɔgɔw ni baji cili man kan ka tɛmɛ an kan ala ye baji ci Musa ka mɔgɔw ye anw ka wusa Musa ka mɔgɔw ye Musa ka mɔgɔw ni baji cili man kan ka tɛmɛ an kan Saadu bun Abi Waqasi ye bisimilayi fɔ ka kabaru fɔ siɲɛ 3 u taamana ji in de kan ji min dɔ fana a tɛ komi ji jɔlen dɔ dɛ a bɛ boli de fo a bɛ ɲama ni kanka fili u taamana ji in de kan min b'a sen na min bɛ ɲaamɛ de kan min bɛ so de la u bɛ taamana ji in de kan taarikutigiw dɔw b'a fɔ yɛrɛ hali ni mɔgɔ min ka so ni a sɛgɛnna ala bɛ tintin dɔ bɔ ji na a bɛ jɔ ka lafiya a bɛ continuer tuma min furusenw y'u natɔ ye furusi masakɛ ɲɛma y'a fɔ ayiwa ko jama bɛɛ k'i dɔ yɔrɔ ɲini an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na dɛ ninnu ye jinnaw de an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na dɛ bɛɛ k'i taa yɔrɔ ɲini ha u bɛɛ bɔlela ka kabutali t'u bolo Saadu bun Abi Waqasi ni a tɔɲɔgɔnw nana nafolo min bɛ u y'a bɛɛ cɛ ala y'u ladaga o ye u y'a bɛɛ cɛ sanu banko fula dɔ tun b'a la ɲaamɛ fula dɔ y'a ta o tun b'u bolo de n'u bɛ taa yɔrɔ min o sanu tantalama de don u b'a sigi de masakɛ bɛ dɔ kɔrɔ u ye o sanu tantalama dɔ ɲaamɛ fula de la ka na n'a ye fɔ Madina tuma min u y'a jigi k'a da Umaru ko aw fana ye dannamaw de a ye dannayamaw de mɔgɔ min bɛ taa ni nafolo ta yɔrɔ ja ka na n'a ye a ma foyi bɔ a la Ali bun Abi Talib ko e de y'a lamɔ balimaw n'an b'a fɛ ka se kafiriw ma an b'an yɛrɛ cɛ dila de fɔlɔ o de y'a to ni aradu kɛra mushrikiya kan ni aradu kɛra kaburubatolaw kan ni aradu kɛra sufiw kan ni aradu kɛra bidamɔgɔw kan ko sani a ka fɔ aw ɲɔgɔnna silamɛw a ka fɛn fɔ o ye a ye fɛn fɔ kafiriw ye fɔlɔ anw tɛ se kafiriw la n'an cɛ ma dila fɔlɔ a tasfiyatun wa tarbiyan awwala ni silamɛw b'a fɛ u ka fanga sɔrɔ dɔgɔyama mun b'o ka diɲɛ kɔnɔ o ka wuli ka b'o kan aw yɛrɛ cɛ de bɛ dila fɔlɔ nɔgɔ min bɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ a b'o de nettoyer ka bɔ yen fɔlɔ
bekal limaniya dafalen soro folo sunu tileni ayate kala ko do tarani hayaw ke marasi delela de ne tara marasi ke fama control limaniya te e yere bolo folo bara nyuma te e yere bolo folo e ko e beta marasi ke fama control limaniya yere te folo alaka hatin mandama de ni ayal la nyine aka famu quwwatul madiyan wal manawiyya quwwatul manawiyya wal madiyan quwwatul manawiyya liman yakasuru mu'minu bolo folo wala de sana an ka fo ambe sil ewa nunu jaadu kafiru jaadu folo an kan nin kun jaadu folo sana an ka fo ambe faama yere jaadu folo an kan nin kun jaadu folo population yere kan limana soro folo nko faama wiya ka bara saraw do de kana uma kama takununa yuwalla alaikum hada madam billah halamina ala boyo mo gode bili kunnawo ni population nyana la te tonyali kala yo abe faama nyuman damawo men na aw manya folo akal limana manya aka bara nyuma manya folo faama nyuman te seka sorote koy wadi atubnu seminu hiya al-iman billahi wal amalu salih qabla an nabda bi jihad khairina an kallimani asro folo kallimani ni alaye folo ani bara nyuma an ko folo sanu anka an tana jihadu damina qala allah ta'ala lakum samin qurtalenu nunu fule nu ulu yakuma kuma fo ba delela defo ayem min fo kuwa idulahum masatatu min quwwati na ko quwwai nyemana fulade almanawiya huwa al-iman billahi wal amalu salih aba wal amalu salih aba fe kana limanain delile defo ako alakum masamin qurtalenu ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabi alim alakum mu'minun yalinka bara do yirawulawa bara minna yawu nayo ke abaw kishi kabul la jaba min dimineno tu'minuna billahi wa rasuli ayel limanani alaye akal limanani cidenye ninte folo yewa wa tujahiduna fi sabilillah nawli manani alaye awli manani cidenye wakati mi aka jihadu kala kasirala alaye mun bila jihadu ya liman ya ayel limanani alaye akal limanani cidenye wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum aka jihadu kala kasirala farana kan na folowe anayire kun jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun odi aw ma heraye na ben nindo odi aw ma heraye akode ke folo summa bara jalika al indadu bil quwwati al maddiyati o ko fe nanyal labbe ni e wa quwwati al manawiyya o ko fe quwwati al maddiya anka Allah benno o fanaye o yemu nyesisa kele togo kele minaw ako walakin mali asaf kafara dimika anna lil muslimina lamma kana ba'asuhum bainahum min ajimmati tawilati nasu an yu'iddu hajan wa haja la imana qawiyan wala maddatan akum kafara dimika tuma mislamu yere kele kera o ka kele kera unun yogonce depuis wakati ja mislamu yere nyesi nyogo makka kelebe ulun nyogonce unyinana kalabenke ni liman yani bara nyimo unyinana ko kalabenke ni labem mbeye ni minawe unyinana ko laqad sabaqna al-kuffar bil quwwati al-maddiyah fil asrihati wa ghayriha kafirun ya anko min ya quwwati al-maddiyah fanga min bekeneka fanga min beye kafirun ye anko ola uya andani oye munye keleminaw kafirun ye keleminaw suruna nyugona wa taqarna lahum fi hajil quwwati aw islamu tora kafiru kofe nim fanga yorola de min ye keleminaw ye kama annana taqarna ta'aqquran kabira an imanina alladhi yajibu alaina kumi antora kofe chogomin to kofe min kabbo kosobe an kan liman yala liman yamin wajibranka
antora kofe o fana la kosobe wasara ba'asuna bainana anka kele ananka basina anka kele labana nyere ni nyogonche nasallallahu salamata wal afiyata ambe ala deli ala kan kisala kal lafiya fal qital wajib walakinahu فالقتال واجب كلي واجب دي ولكنه كخيره من الواجبات مكلي بكم اتنا واجب تو نانكو كلي واجب اسلامك مكلي كواجب بكم واجب تو لا بد من القدرات لا بد كسر شيء بيده وتيا نانكو جاكا بو يفرداي ني سي بيده nanko hidu ye farda en konni sebi yede ni seti yedu wajibi tika kele pana bo chogo de la nanko kele ye wajibi islamu ka kasoro sebe islamu ye wal ummatu al-islamiyyatu al-yawma ajijatun la shakka ajijun laysa indaha quwwatan manawiyan wala quwwatun maddiya islamu fule sisa islama manton fule bi udeselendo ajijatun la sakkan ajijatun bi silamau deselendo shikatala bi silamau deselendo laysa indaha quwwatu manawiyatu fangami nyemana fangai limaniya ate silamau bolo wala quwwata madiyatu fangami fanayem fangami nye ewa kele minun fangami beye madiya o fanate silamau bolo ijana يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه ولا كله واجب بيبدي كبو سلاموكا ني أشيتوه فاتقوا الله ما استطعتم بس على قرآن كنو أي سرا على نيه أكشكو هكذا سيسا كله واجب لهم بسلاموكا بيده سلاموكا كافر جهاد واجب لهم بانكا مي أشيتانيه na ashetanye ode ba bika banka fattaqullaha masatatu wodi ato doni ka bawo doko min islama jama population toye kele wajibi binembe uluka fente uluka mas'uliyatuka mi jamana islama jamana nyomo ni ubese ka kele chew fara nyogonka nu ubese ka kele minunsa ku fara nyogonka ka jihadu forome ka nyema bo jihadula ka jihadu wuli nu ma ke amasulia be wuludeka ye population to fente e kaseti min islam jamana nyemo farala nyugonka ka kele mina nyini kasa ka kele kew fara nyugonka ka nyema bo jihadula nu o shebuye uko ke jankono ka jihadu wuli nu ma ke anyinin kalibe wuludeka lagara me e mo simple fente e boloni i bolo fulate limaniya yere sahalente e folo kele minate e bolo jamana nyema te e bolo e be se kamunke jihadu te ka fattaqullaha masatatu qala allah ta'ala ambe se kata ko ambe se ka joya ko wakati be komi ase ante se kateme subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رياض الصالحين باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharu rajaba minya hijra sankalo wolon fulanna bisunyo mugani kelenna miladin nasarau ka jate ba fulani muga ani duru sankalo folo bisunye ofana mugani kelenna ambe dawda bu masjid rajaw ambo kono darasu al hafiz an-nawawi aka kitabu kono riyadu salihin bonda minna ko jahadu wajibili foli ani pasamancha mimbala kasoli ala kasira la jahadu la ubeka wala fela doke jahadu la pasamancha mimbola muallifu waye aya damado fo ambe aye aya munun fo aya folo ambode ka tawsiri kono deresu temene anye dokala bi kuma beta yoro juma abeta yoro mi amma kala murabbi ajja wa jalla fasma'u ilayhi. Ibn Shami rahimahullah ako alaka kuma aye lamalike katama masamin kabbo na korotalendo wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa alamu anna allaha ma'al muttaqin. Aye kuna la ko silamau aye mushriku bekele komi mushriku fana nulu ba aw bekele chogomi akado ko ala be fara ala nya serenya bagade ka kama yuqatilunakum ni ala ko kama yuqatilunakum fihi taharidu يعني للإنسان بفطرته لا سولي دبننا هذا ما ده يرك هذا ما ده دانشوا يرفلو على يلاسو إكجوكو كليلا دعنا من الإسلام من إسلامه أنك هذا ما ده كإسلامين يرتوي قاتلوهم كما يقاتلونكم كافة يعني أثاروا لأنفسكم على الأقل أي كافرو كله كم يقولوا أو بكله تقوم أو فنكو بكله أي أو دمي أو يريه أكيرا تقول تقول كون هرني أما دمي سلامية أي دمي أو يريه كونيه بس كيقولوا يا أو بكله أو فنك دمي أو يريه أدوغيرا تقول أكيرا تقول أو فنك دمي هر أو يريه ككلك بقطع النجري أن حاجة دين أو الإسلام أنك الدين يرى جلتوي أنك سلامي يرى توي نوني أو بكله أفنا كدمي أو يرى أفنا كوكله هر سلامي يرى الدين يرى كتوي ولكن ما لأسفين الأمر بالأكس مي كفر دمك كوغو أو كونتر دلا بل إنه ما لأسفين كفر الدمك فنا وربما يسجع بعض الناس أعداء الإسلام على قتال المسلمين بل هذا ما دون دوبه وبسلاميات جغو وبو لسو يرد كوبلا سلامو كليلا وبسلاميات جغو لسو يرد كوراج دوما يرد كفرنا كتا سلامو كليلا يرما انظروا إلى الإيمانات التي ملئت بها الدنيا في بلادنا منكما أكمنا أكجمنا كابن سمير رحمه الله يادو عليه سعودي أنكاي أكو إيكا لجلك كتاب بارك دوما كولو كدغو كويه أولو كجمنا ويدغو فا بارك دونا بارك دمونو يكافروه يمكن أن يكون 80%